Hello, a very good evening. Welcome to MANUNG the Mam Punam Kudaram Uchage. Manipur gi hajik oiriba situation se da Manipur lengak na Manipur gi irang se control taunaba amadi Manipur da santi amadi hajik normalcy hanjalak na bidam ga tongan na makhoi ge khongthang paikal le haiba gi masigi khudam se Manipur gi hajik lairiba Manipur gi chief minister Sri Y Kemchan na chingi saruk sing da chatlaga tongan ba kanglup sing gi lairiba khoi mioi sing ga unaduna Manipur santi purakna bane haidana chingi saruk da अखोई कांगपोकी सरुक चुरचानपुकी सरुक अमदी सेनापति की सरुक हाइब मफम सिंगसिदा चटलगा लाखपुगी मम्मी हम चावना तारे अदु तारिबा मम्मी से मसीना मणिपुर शांति पुरुक ngam हाइब वफम सिने अदुगा रिसेंटली अगस्त की तारीख 9 दा कांगपोकीदा मणिपुर की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेमसाक किपगेन यावदना लैरिबा अखोई तोंगान कांगपोकी की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कोटू सिंबा हाइरिबा मैमसी लोइनमक यावर मतुंगदा मणिपुर दा शांति पुरुकनबगीदमकदा मणिपुर की नेशनल हाईवे अनि हांगबगी वाफमजु थामगरे अदुगा लेटेस्ट याजिक याम अंगक पथौदोकसे तारीख 9 दा अदुम मणिपुर की चीफ मिनिस्टर मागी चावरबा अदुम एस्कॉर्ट टीम मागी कॉन्वॉय यावर चटखिबा मणिपुर की नागा की लैरिबा कोई चिनाव सिंगना मणिपुर दा हजिक लैरिबा कोई सिचुएशन नागा सिंगी पेंद्रब खोलाव मोय खोय की डिमांड मैम की मरकदा फ्लैग पायरगा ब्लैक फ्लैग ता प्रोटेस्ट तबगी वफम ने अदुना सिगी मदुंग दारकपदा हजिक यामना अंगक मोंगदा शांति पुरकनबगीदमकदा अदुम कांगलुप सिंगा उनरुब मतुंगदा हजिक नागागी जिनाव सिंगदा अमु ngarang nahan तारीख 10 ga mari da another attack highway attack si yamna koi yamna pangdaba adum ba makoi ge ba plan tawba adum ba attack man khangni haibagi wafam lei aduna करी मरम की दमकता मखाताना शांति की पाउजेल पुरकना बगी दमकता मणिपुर शांति लाकना बगी दमकता अदुम मिफम फमवा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर इनवाइट और मणिपुर चीफ मिनिस्टर ने चलुरबा मदुंग भावा करी मरम की दमकता हजिक मखाताना नागा दे अटैक तौरपदगी नागा की मियो एनी सिबा लोइना मियो एनी यामना का हेन तमथीना सोक्तुना लैबगी हजिक यामना चावरबा हजिक से कम्युनिटीज की मरकता अचौब टेंशन अमा लाखो याबगी अदुगी वफम सु लैरे अदुना हजिक मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना थोइबा थौदोकसिगा मरी लैना करी करम्बा खुदक की ओइबा एक्शन लखत खरबगे हाइबो वफम सिने अदुगा निंजंग बया बमना हजिक नागा चिनेना तरुक यामना तमथीबा मओंगदा हातुओगा लंगसेगा थममने जून की तारीख 10 दा रिकवर तौगिबनी मे की तारीख 13 दा मांगी अदुम हक्चांग तरुक से जून की तारीख 10 दा नागाना कुकी की म्यूसिंग थादो खर मतुंगदा मदुगी हेक थंगनब नोंगानबदा मखोई तरुक सीने फंगिबने अदुना मखोई तरुक सीने फंगिबगी जस्टिस फंगद्रि भावा मणिपुर दा हजे मणिपुर की लैरिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर लोइना सु एग्रीमेंट चनरिबा लोइना लाइलोन वाइफाई की चिप फागदबनी हाइबन चिंग तोंगान बा डिमांड मरी ग यावना तौरगा लाई मरक सिदा अमुक मकाताना कुकी की मियोय मरोइना KNFP जी मसरे यामना चावना चेने हाबी वाफम लै अदुना मणिपुर लेंगांगना अदुमबा खोइगे आर्म ग्रुप अमा मिलिटेंट्स ग्रुप KNFP की म्यूसिंग यावरे हाइरम फाउदा हजिक मणिपुर गवर्नमेंट की माइकेट की मखोइगे मथकदा अदुमबा लीगल की ओइबा थबक थौरम चथादब तारगना करी मरम की चथादबनो हाइबो वांगसिने अदुना मणिपुर की हजिक लैबा सिचुएशन सिदा मणिपुर शांति पुरकप ngमगदौरिबरा हजिक मैतै यमरी कुकी की मरकता हजिक यासिनबा मदे मसैदा खोइ शांति लांगनबगी वाफम से हजिक तोंगान खोई ममांग फमगिबा मिफम सिंगजना अचौबो साखी मोरगा हजिक फावबो यासनबगी वाफम लैते अदुगा सिगी मथकता 2026 दा मरोइना 2026 दा कुकी की मियोइसिंगना नागा की अटैक तौरकपसे जनवरी की तारीख 13 दगी हौरो लाखपनी अदुगा यामना चाउन एस्केलेट तौरकपसे फेब्रुवारी की तारीख 3 दा मरुइना तारीख 3 दा अखोइगे मिचम अमखक फुबगी वाहौ अमखक्तगी तारीख 9 दा नागागी युम सिंग कुकी की मियोइना युम कुन हेना मई थागिबगी वाफम लैगरबने अदुना सिगी मखा तारकपदा तारीख अप्रैल की तारीख 19 दा उखरुल अमदी इम्फाल की लंबीरा एम्बुश तौरपदा मियोय अनि सिबगी वाफम लैगरे सिगी मखा ताबा नागा विलेज वॉलंटियर हाटपा अदुगा तोंगान बा मियोसिंग हजिक लेप्तन चथरकपसिना हजिक अगस्त की तारीख 13 फावबसिदा हजिक अटैक चथरकपसि असुगबेदि यामना फ्रीक्वेंटली अटैक तौरपसि मरोइना कोई कांगपोकी सरुक से यामना चावबा यामना एस्केलेट तौबा मफम खय अदुमकु हजिक मणिपुर लेंगाक अमरी मणिपुर की हजिक लैबा होम डिपार्टमेंट मणिपुर की सिक्योरिटी सेंट्रल फोर्सेस हाइरिबा मैमसिन मफम से लक्षन मंगमदे मसिगी मफम जेरा कुकी न तौनिंगबदा तौरगा लै हैबसि यामना मैक्सिंग वाफम ने अदुना मखाताना हजिक करी करम फिवम दा मणिपुर लेंगाक ना मणिपुर कंट्रोल तौबा ngमगदौरिगे हाइबा वाफम सिगा लोइना नंग सिगी टॉपिक नागा शटडाउन after 2 Naga killings. So I welcome Oza Asang Kasar, social activist. Oza Asang, a very good evening. Taramukchage Manunga
Dr. Ibnam Premanda, Head of Law Department, Manipur University. Uzabasu Taramukchare. Loina joining us tonight, Udarinku Kumukcham, Editor Imphal Times. So I welcome all the guests on MANUNG HUTNA. Naga shutdown after 2 Naga killings. Aduna I randomly Uza sang the lecture. Aduna Uza sang Maro in Hazik, Nagazing pain the Wiki Kola, Amadi Nagazing pain the Wiki limitation, Yawuzin Maram Oraga, Nagata Mafam Singda, Amadi Nagagi, Lady Manipur, whole area sing the total shutdown. Langakta Achoba Adumba Dimanam Kakaloin and Habitare. Aduna Hazik Manipur am Luri situation, Hazik Luri, Nagasing, Hazik Masagi Evelam Damda, Masagi Maram Damda, Hingbagi, Madia Pagi, Laibagi, Madugi Akiba, Masada, secure field, Ectoba from later. Aduna Hazik si Makatana, Zik cookies in the Chatariba, Makogi, repeated Adum attack, Mui Miamka, Hazik, justice Pangding, Maraksida, Anu was justice Mamuktanagi, Wafum Kakla, Hazik say, another cycle of retaliation, Adum Wafum labor. Manipur Chief Minister Siri Y Kemchana Nagamdi Kuki Hazik Lava confrontation Hazik Masi Ting Mudori Brahab Wafum Zahana Lakshage, Karigari Wafum Tambibe Makatazek. Ram Tingbangam Lamba Tara de Masi SHUTDOWN se Torom Gadro, SHUTDOWN se Toromway. Government Tingbangam the Badegi Madugi Penda Dana SHUTDOWN se public na Torokpani, says so sing. Government Chapchana, Taupum Topa, Tabak, Madugi, action to Toromba Tara Dingasi. Ama high number wani, Maite Haiba, Naga Haiba, Cookie Haiba, Hainarashu. Government Mai Matau Tora de Aqua Subtina, Lakpasu, Yaroi, Lakpasu, Leramoy. Labak Tibadi, Hujing Manipur, the government say, Labukum, Ladabukum, Aquina Ure. Masi lay Haigadra. Hajina the Chief Minister Adu da Palado, I di Manipur the Hojik, Lengag like in a low. Okay. Madugi a quite proof Pibangami. Lengag lay Hibatara de Nashi terroriski mong the Sat Hena Satiba mong the Hojik Manipur, the Chatadan and Halera might take up a hot pa, Adogang Sainaga, the Somo Hatpa Kotpa Todna. Adom continually Chatpa, Chatariba, Laliba Seda, government a Karigi, 2 minute young legal labano. Ado the government later book Chamanare. Adu Tauriba, Lamhentum Henba, Aduga, Mong Tadava Punamoxe, Kutak the government of Pajalaga, action local Katabanatro. Example among Arang Lanka village, the Kapkre, me and Ishikre, Hojik Adu the Combi operation Chantaribra, Chatadribra. She question a chopani. A share question a chopani of Adu Taudiaba. Jiri the Amtatibo Mong the Nupiangang Yauna, Mama Nupiangang, Pickly Yauna, Mitaruki, Kainoto Kibado, Nashikadai the Chakre. Nan trolo bida tokre adu matungda tem ka somda ambush tawraga tangkhulani ex-servicemen ama yauna yamna sathibo monda hatkre adu matungda hojiki konsakhul leilong wifi gi khunsida mi se pharaga mi taruk se hojik yamna sathibo monda halaga hoji mokta jenims ki mokta thamli madu matungda atopa kappa lamka da su leire hana ngasi ju amuka ngara nahan se Lanka the Kaplaga me Shire. Adu so me dum hatana later day. See the security forces, Mayam lady bar, see the Kulai Pakale, Tokalena lady, but say, I quite harounding I lady, Masi ona tain about the Chakrabo. Kulai Sikada the Pagatabano, Kadai the control told no I say, Hey, Lengaxi Masi Kangdreb. I don't come of the Tara, the Lengaxi later. Other Su compose. Cookie no may fiber compose, Hana Pajinga Davani, Masi control totally poverty, Aquay Manipur the rest Lero, be Suleroi, otherwise on the owner the government, peace had to pull out the loba. Peace lobotara de Karabengi, local from Topa, Tabak to present the local peony. Tabakti locate, Topom Topusu Tode Duga, peace, Hana Dum Lobose. Other day, peace say Nagaga, maintain a Pandaba Monga. Government adung ngang laga hairaga leba peace pam da ba haiba se kukini iran thon ba se kukini je example pige ikai bu ikai khogi minister na cm na adu da chaluni ada da chalani da chappa yagni yaroi na thingda na lere adu su thugai ba ngamde nan chura chambu da challe hebne helicopter chopper da chapani ngak yawrom na phat pai khre lambi da makha da chaladi yaroi na mi mayam na thallaga tayar mai tharaga lere ukrul da Chale Chapa Kanda, Manipur the peace later. Aquaye Chatabasiti Lambi Kaishu Taude, Chatabasiti Mikrana Chatabani,
haidana hairame aduga nongala kanda hairiba cookie singchina emboost tawre adudi kanabu usi thawaidaba hairiba mi aduda natro adudi cookie na CM da chief minister government da confirm tawri natro aduna takpi akhoi peace pamde chatpa yadri kanana chatpa yaina haibno na adu gumba wahai karigi haibno haina reply pibu ga chamanaya adu amma aduga anahan makhanda akhoi ge leilong wai phaida phaki ba sigi visit tawra matungda santok kanto sabalda maite ki mai thadok kare sisu area amatane go adugi loina na mo hadak sanapati da kapopi da ais cookie da welcome tawre haidana harau no haiba sadana chalure hek nonga la kanda hauji hairi ba kalenjang haiba khunse mai thadok kare masi mai thadok pase kanana thadok pra mi sina khangda bagi naga da heta taisale no irang sina maram oiraga yumlak tara ma thoi tara ni thoi khakta leibani naga ki nearest oiba naga ta phomanak aduna lan manung sida kiraga loina chen khrabani adu naga na ngasi phobada mai tha de tha ga na tharam gani tha de mai yum adum leye yum yam phajaba nate aduda aduka ngasagi mi singse loina chen khre aduna ngasagi tancha du lauraga naga na ni haiba tancha du chief minister lae masi yade haiba ki tancha da moina naga na thabani haiba ki maningai posat ama semba haiba tare aduna cookie machine na ningthau na laraga mai se thadokpa mai thadokpa arthati moi compensation niraga yum khara phajana semka sakat ke haiba number 1 number 2 da mai naga na mai thabani haiba ki manada mingda masida akhoi ki diverse tore hairaga Assam rifle thambio haiba ki demand ne ado Assam rifle thamkhra kanda moi hana chen ki bisingdo halaraga lege haiba police ne haba aduna madu maningai kadai da mu tawre masidi naga ni haibase moina blend tawre adu posatu di tadre adu cookie ni naga ni haiba maningai ki tamakta madu retellect tawbos oiraga no ngalaga khra leraga topa village ta lengmei khun khra yamde tara maranga kun manga oiramgani adu leibadu da kampopi ki manung da chaplaga leiba kalpahar ki marak sita leiba topak na lengmei ki village sita chalaga cookie sina mai kha thadokre ngasai kalencha da thabadu yadabagi ni haijinba si sanaribani go adu ngakchabadi UNC da Govindas home minister atopa dikho dibudi sem yauna chalaga Nagaland Sanapati da phajana wari saraga chakhi naga kana su haide karisu tawde adudi hojikti khanse peace pambase kanano peace pamdabase kanano lantholi base kanano haibidu akhoi maru to May 3rd 2023 da su centenary ket se mai taina mai thabani haiba narrative ta adu mai tai singso adu chumthokte government adu phap ta de okay aja sang marak thajage maru ina jik santi pam da bagi matang ji cookie ne haiba jodi ya mek chang khangem jik se maram di makhoi ki MLA makhoi tara hojikna mapan makhoi bawa sign taruga home ministry level da Manipur ki separate administration tamada makhoi ki signature yaurga laiban makhoi ki cookie lalhobjing gi makhoi ki backing da makhoi ki marum da support tawga thabuk tawra la ave mek chang sum me ave dare adwa hojik hojik oi film jana Manipur ki deputy chief minister nemcha na hojik Manipur ki chief minister ga makhoi si amna naksan na bagi mami khang anang andi uri ave dare adu Manipur ki chief minister na di hojik se Manipur da shanti langna bai damuk koilau lawi wa phum le adu shanti pam da ba adu umba mioi jing duga Manipur ki shanti pam ba hojik se naksan na matung da Manipur da shanti ji oi thok ba ya film level makhoi di hojik makhoi ki oi separate lane ama taliba adu kanglup am khak jati am khak ne adu since from 2023 Manipur ki khoi state assembly da makhoi changi drabani makhoi ajek sumna da ki minister am oi MLA am oi ai bagi Manipur ki sumna da ki mamming ki leader am khak leader ju makhoi ki cookie lalogi adu ka cookie praja ki leader am khak ni oi ri je adu Manipur da makhoi ga naksan ar matung da se shanti puruk pa ya bagi film leibra jiksibo shanti supu purap yaroi maram de shanti se maite ka Naga ka problem leite hana de dum shanti lei hojik su dal lei naga ga maite di ngasi su dum lei hayeng su lei shanti dum lei hanti lei handaba lan tawba haibse cookie nani moi ki demand du bargain tawbadagi makhoi ki demand du thumningai hona bagi amada taisalaga demand se iran se dum tholaga imphada khoi halak pa yadre maite ga khoi pun ba yadre haibagi narrative story dul madu da saka hale hairaga moi demand separate administration do taningai hona bani madu lengang na khangda bani sigi lengak si maming di haine makokli ba kana no aibu mayam na khangsunu makowri ba khana na madu khangda na cookie da phaga da ba chaiga da ba haiga da ba do haida da na maitei da naga da oina chairaga onsalaga leire aduna
쿠키시 그 수도 레리버 컴푸하세 하나 공쿠 분을러가 탐다라디 머니푸르 산티 술라라오에 아도 모이디 디만 떠리버니 아코이 머니푸르기 잘라게 하이나 아도 그 타이리 범미에도다 시엠나 잘라가 피스 라우르가 잘리도 이까이드로 가포피도 마부 웰컴 더부도디 디플로메시니 시디 떠선나버 사바니 시 떠선나버니 아 ngसाइ기 चुराचाबुद चलगा अदुगी प्रोग्राम यावबनी अबे तौसनबनी कदाइदि यारगे मोय तौसनबनी जे गवर्नमेंट सेमलनी हाइब कांद नमना एमएलए अनि हुम इफाद लारगा कदाइदि चखिगे हुजि उरिब्रो अंग हालाइरगा मुका अदु अदा तौदरेरगा एमएलए अमन लारगा सेमदा उनखिबा उनब साखिबा पुनमक्तो ngसी कुकीगी सानारिबा करियासरा मैजिक हाइब तारेने कुकीनो सानारिबा मैजिक सिदा अखोगी मणिपुर मकोक ताउरग लेरे करीगीदम कुकीना मैजिक से सानबनो हाइबसे अखोय मणिपुर की होजिकी लुचिन पुरेन सिंसे फाप तादरे सिदा ताउरग पाक ताउरु बुंग ले खरेब अदुना शांति सुलालावे मरमदी शांति लागे हरदे कुकी टेररिस्ट मी हतप खोतप लीडर मयामदो हाना फाजनबिरो सुजे हाना खोकुन पुलग थमो अदुगा अदु ऑटोमेटिक लाकनी को नागाना होजि कुकी की एरिया दा चंगलगा लान तौब करिसु लेते मैतेना चंगलगा तौब करिमत लेते अदु होजिक तौरिबसिदी होजिक मैते अमा उब कांदा कुकी दुम हातकनी नागामा उत दुम हातकनी नौमै पाइरगा चलिब खक्तनी सिगी पोतुदा चलिबसे कनानो हाइबसे अखोय मदु मेक सेंगना खंखरबदा दु खंगना मुका मकोक वेब सिंसिना कुकी की मफमदा चल थेना चलदी मोइगी दमक्ति प्रमोट तौबी खरेब मोइदी डिमांड दु क्लियर ओइना तौखरेना अदुना इम्फादा सुलाला ओइ अदु इरांग इंथरदी नॉर्मल सिलाखरदी रेस्टोर तौखरदी मोइ इम्फादा हलकनीना अदुरदी मोइ डिमांड दु लेतरेना अदुना सोंदा खुदोंग चाबसु लौबा सोंदसु खुदोंग चाब लौबा अदुगा सोंददी इरांग कंका हलगा हुजि मोइगे नैरेटिव से करिसु नते अखोय इम्फालदा अखोय लेबि यादरे मैतेगे अखोय सुपुम पुनबे यादरे सि येंगो एसआर लारसु सेंसस लारसु डिलिमिटेशन लारसु अदुना अखोयगिदि तोंगाना पिबिरो हाइबसे मोइगी पॉलिसीनि हबो अदुना ngसाइगी कुकी की मैजिक ता करी थोंगागा पिजखरबा अदुदि खंगद्रे करी हापिखरबा अदुदि अखोय खंगद्रे अदुबो अखोयगी एमएलए खरा अदुगा हुजिकी मिनिस्टर खरा अदुगा मको ओइबा सिंसे मदुदा ताउरगा लेरे हबो अदुना कुकीना सानारिबा काइनो मैजिक सिदा ngaurगा लोइना लुबलगा लेखरेबा अदुना मकोक से कनानो ओइरिबनो हाइबसु खंगदे एग्जांपल होजिक अमा हाइगे मी तरुक मकक कोइना हालगा होजिक से फारब्रा ना तोपा कइनोगी खुंद मै थाबदु फारब्रा केलेंजान द फारब्रा ngरang लंका विलेज ता हतप से फारब्रा लंका विलेज ता ममांग द अटैक तौखरे अदु करिगी सिक्युरिटी थंबीदे हांदक चंगलगा तौरे अदु कुकी की खुन मचा खुनला युमला ओनली 10-15 हाउसेस लेबददे सिबाय चामरी चामा थमे करिगिनो संकायदा मको चेपुंगदा अखोगी लितांदा कुकी की खुन ताबक मथिन मफम खुदिमकता आर्मी सिपाई असम राइफल रेजिमेंट बीएसएफ लोइना थमी सनकैथै एरिया दा कुकी ताब मफम दा लोइना थमी सिगी नकनबा यंगा पोपी मनाकता होजि कुकी लेबदो सना साबी ब्रेम अदुदा कुकी लेफम दा सिपाई थमी लंका दा अनिरक अटैक तौखरे ngasi फावबदा एमआर थमदे स्टेट सिक्युरिटी फोर्स थमदे असम राइफल थमदे व्हाई करिगे चेंदानो अदुदि अखोगी मको ओइरिबा दो मागी मिक्तु गदाय द पानखरबा हाइबसे क्वेश्चन हमफम थोखरे मा अदुदि उदरबरा अदुदि ngसाइना कुकी न मैजिक करी मैजिक साना बिखिमनो अदुद तौरे हाइबसे सिदा हाइबने हा सो असवाइदि मैतेगी लोना थंबा नहन खुलनापगी तमक्ता इमालैबा मणिपुर कंदबा यादेना खुलाई लेबरा खोतबरा करिनो तौरगा खरा थंबा फावबदा हा अखोगी करियासरा अखोगी साइंटिफिक मिशन सिचिनरगा जात ड्राउन सिचिनरगा फागा थिकलगा नौमै मयाम फागली सिदी वायरस कुकीना कापतना तौनिंगना नौमै पुदना खोतना लंबीदा कया दौरखरे नहन मी तरुक तु हात खरे अदुगिसु करिमत्ता सिंगल अमा सु अदुगी हतप मिलिटेंस अमा फावा ngasi खेमचांगी मिनिस्ट्री सिना फादरिएबा एक्चुअली हम समी अदुगा लंका सिदा अटैक तौबसे अनिरक सुरे असम राइफल करिगी थमदे अदुदि ओके अटैक की बतांग जे सांग आई मुक्ता आई मटेक ते रिमाइंड तौजगे अदुना हंदकी इरांग फेब्रुवारी तारीख 3 थ एक खना सैनब थौदोक्ता अखोई नागा की सिना अम फुरे सिगी मतुंग दा तारीख 9 दा तारीख 9 सि याम चाव थौदोम खंगनी तारीख 9 सिदा जिंग मखाताना जिक लाखिबसे लिदान सरै खोंगदा युम कुन्ने मई थादो मिजे नागागी लैरिबा कुकी की मियोय सिंगजना सिगी मखा तारखदा हाइबदारे सिगी
अदुगी मखा तारपदा UNC अमदि कुकी इनपी मणिपुर का फमिनरगा अंडरस्टैंडिंग लाइनर मतुंगदा मखा ताना रिटालिएट तौनरजि हाबिगी वाफम थमनगिबे लाइरेको ओजा सांग अदुबो मखा तारपदा मु मार्च की तारीख 10 का माथोइदा मियोय अनि अटैक तौसले मियोय अनि मियोय कुनगा माथोइ किडनैप तौरे मियोय कुनगा माथोइ सिबजना अदुगी मखा तारपने असिगी मखा तारपदा सेप्टेम्बर असिगी अप्रैल दा मु मियोय अनि नेशनल हाईवे नंबर 202 इम्फाल टू उखरुल दा एम्बुस तौसलपद मियोय नि सिगरे सिगी मतुंग ताब सेम अप्रैल की तारीख कुनगा मरीदा BBF की वॉलंटियर म मोइना कापका हाने आई आइन लाक्संगी पॉइंट सिने हजिकसे इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम हजिक नागागी लैरिबा अखोगी कम्युनिटी की माइकेदगी नागागी लीडर्स की माइकेदगी शांति दी पामे हाइबगी वफम लाइक बोथ साइड्स ट्रिपल साइड्स लोइना बग अदु हजिक कुकी की मियोय सिंगसिगा हजिक से फमिनरगा मसेदा अंडरस्टैंडिंग अम पुरगा मणिपुर शांति पुरकबगी अदुगी नागागी ओबे स्टेज करी ओइ थोरोय अदु सोय ओइ थोकलोय हाबदी कुकी ना सरेंडर तौगदबने कुकी ना विथड्रॉ तौगदबने अखोय सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दो विथड्रॉ तौरे अखोय NRC चपदो अखोय सु 1951 द बेस्ड ऑफ द अखोय यारे अखोय मैते दसु नागा दसु अखोय लान तौररोय सि मणिपुर लम सिदि मपुदी मैते ग नागानी इंडिजिनस नि अखोय कोना लाक्चबनी अदरसु मैते ना नागा ना वाखन पुचेन चाउना अखोय द लम सि पीरम लगा सुमाइना अखोय लेरकपनी नुंसि चानन लैसे अखोय खुलाय लोइना थादोरगे अखोय सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कुकी की होमलैंड हाइबदो अखोय तालारोगे गाइना चंगलक पन्नतना पीस सुलै लेरोय करी क्राउंड नागाना मैते ना मदुदै कैनो यागदबनो मैते की नागा की करिमत्ता अखोई कंडीशन पोजीशन लेते अखोई दी चोमना हिमिना सी हाइदना हाना देगे दुम लाए कनाना यादबनो NRC सी तौसे एबसे अखोई की खक्तरो सिटी स्टेट एस होल किनी अदु मोइदी होमलैंड डिमांड तौसले होजे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हाइजे होमलैंड ग चमना बो पोतने हाइन कोना अदु होमलैंड ता दोरिबने अदु मधु अखोई विथड्रॉ तौरे हाइरदे मधु द पीस लेगनी को अदुना लांसी नागा न तौब नते मैते न तौरुब नते चलग मोइ एते तौबसु लेते आइना हे हाइबदो होजे लिताम मकोचेपु शंकाई से करिनो प्रेम 1000 population फादे तांखुल पॉपुलेशन 2 लाख हेन लेबने 50 को उखुल देगी मिली सिंग तरा कुमलगा आइगी एरिया देगी यंग पोपी देगी मिली सिंग मंगा कुमलगा अहिंग अमदा इसिंग द लैन ताहन ब याए ngam नतेने पताइन हाइबदु कुकी की खुंदा इरांग तों थोखरे हाइरदि हता सिक्योरिटी फोर्सेस चामा चानी थाजलगा ngakpa songi lanka village tana nutigi attack tawdana lairaso ngakta bidibada moidi khunlo ubonena lo ima lo ubasing farmer sing du da numthin da fataba sing du na militant kuki refugee militant terrorism attack tawdani nga haina lo ubagi ngak sendiraga lebo guard ne hajaba exactly aduna hojik हानगी मियोय तरुक सिबगी जस्टिस मसिगी वाफम लैरिङैदा जस्टिस की खोलाउ लाउरिङैदा मियोय अनि मु हाटपा मियोय अनि मु याम तमथिना सोनबा मसि गवर्नमेंट की दायित्व जि करिनो हाइबो मतंग जिदा हाइबो वाफम सिने अदुना मणिपुर गवर्नमेंट की हजिक लैरिबा मखोयगी लॉ एंड ऑर्डर की अमदि सिक्योरिटी की तोंगान इश्यूज मयाम को लैरंगनी मणिपुर की ओइबा चिंगी सरुक सिंगदा तोंगान जाति अमदा तौनिंगदा तौबो मतमदा मणिपुर की हजिक लैबा लैंगाकनसु यिंगजिनबा ngамदबगी वाफम अमदि मणिपुर की लैंगाक कंट्रोल तौबो ngамदबगी वाफम नत्रगना हाइबा मफम जेदा political engagement लाइबिसना मरम ओरगा मणिपुर की लाइबा इरांग से चिंगदा लाइबा खुकी लालाबुजिंगना तौनिंगदा तौरगा लाइब्रा हाइबा वाफम ने अदुना हंदक की लाइबा मियाट सिजो इचम चंबा हेडलाइन अम ओरगा लोशन गदौरिबरा जस्टिस की वाफम याउदबिदा अकाउंटेबिलिटी की वाफम याउदबा हाइबगी वाफम दने आई उदाप्रेमान द लाक्सके सो उदाप्रेमान द हजिक लाइबा अटैकर्स सिंग जे हजिक गवर्नमेंट आइडेंटिफाई तौरे हजिक से मणिपुर गवर्नमेंट आइडेंटिफाई तौदरगा जो प्रजा में आइडेंटिफाई तौरे KNFP का मरी लेनाबा अदुम मियोय सिंग ने हाइबगी वाफम दा अदुना हजिक गवर्नमेंट की रेस्पॉन्स से करिनो हजिक इमीडिएट legal response like lenga ki mai ge lo ubra aduga sigi matang ju leire aduga hanagi mamangi mioi taruk tamthina makak matup ka ga hat le hairi ba dum mioi taruk tu gi legal response na hajik se kari film de le kamai le lo gi expert amoi na kari ba film thambe si ani si tonga le di khoi gi naga snau taruk le gi de bodo adu budi thoidokna improvement leite di ana thigatra mi khara phadok phajin tauri ko अदुगा डिटेल्स टू दी पब्लिक डोमेन द लाक्तबना कोइना खंगदे अदुना मदुसु अई वाखंदा जस्टिस सी याम लापिदा कसु थोदोपा तबु तौगे हागदी मणिपुरसी याम चाउदे देगी हौजिकी मोय मयाम फुमना खोतना तौरमे बा सिबा फंगिबा जगह ग तु पुकचौ चौबा नते अदु क्वेश्चन न खोतना कॉमिंग ऑपरेशन तौदना मी सिंग दु फाबा खोटपगी कैनोस मकोना ताते सिमा याम लाइबक थि भाई तारे आदगी दे खोगी एट द सेम टाइम खोगी नागा सिंगसु
demand tale demand mangam ta uma ko ahan badang sai di moi phagi be singdu madu phau investigation tau ado trial sa thau na haire adu su hojik taude mi ahum mari bu phare singdu khoi gi main culprit na ti na ko main culprit ki mo gi list da yauri be singsu pham change ba KNP ga haibum ba adagi lailon bai fai gi chip ko pham change adu madu di thodok na ta ti na khoi na ko taudo bu di tauti na kan su ma cha ba mi khara pha be wari ni an investigation gi khoi na kon hairu su ya da ba adu gi report am lai adu ma very clear ware hauji mu tholei se mu ahum mu ani leitre 2+2 ni 2 amana noi pa lai sire ani yam na swe wari boba se khoi gi Lanka Naga village ne numisi attack to si Lanka Naga village ne aduga Makhui Naga village ani kangpu pingak tani si mu si su tawri ne si bu di mi si bana ba yaw da wari ne picture da lak tawi wa ne picture di maroi lai si Lanka Naga village tawri ne ada ai na sum newspaper pa ba nu ai ta wani numisi nu ai ti di si le ko picture se ma am su pa bi ngon ni le picture taw kam ni mo point ha ai bak si numisi da Mang yao picture se I am cover yao I sangai sam sana bai ta ma happy ai para mi sangai ji happy si se yong ne nakalamadana CM called for peaceful coexistence on partition horror remembrance day nakalamna suspension operation militant attack Naga village kill to isma yao cover si manjala to ke mala re si India Pakistan ga separation to partition to du gi horror du celebrate to ne babda ba sa si chief minister de khoi governor da top mayam yaw to somna asibu rong ka bu uli ne khoi si mari ga leina da badon tonga leiba ga to crime ga ta to rem sina Russia Ukraine ka na da sibu do maina sin atop lam ma to do to nuai te ba yam si si di kai no to tumin na si horror akhoi gi thaina gi 1947 gi 14 August ki horror du kai na te ne khoi ji horror sim mu sai da thok le rem da real horror du lampak ta labuk ta numai ka pe mi si re ha bani da adu som si important pidre si important pidre thaina gi si bo du da basan pina le rem da kai ta ka na sung da nga ma thok ko taw na da nga som da tep cha ko lep na mini ani ga tumina le re shop da na khoi gi si ni bana ri sina khoi leibak si thok to be ta be taw ha bani da si gi sin ma newspaper da ju phang yam nuai ta ba ta re khoi da adu si gi po se khoi mun lo hum thui adada sida khoina yengbi ga do se project ki allegation to ji kaino hai kanda ngasai ki kaileng jang du da kaino yum manga taram mai thado khre 10 August wari bu ko adu su yam phajari bana cookies elis to ina naga na tha bani hai naga na hai ri bana cookie na dum thado oga leidra ko amai to bani hai amadi oiram doi ne ba ko adagi di hoji ki suspension operation yaw ji ba sing maroi maming pire KRA amasung KNF na tawbani haire hoje hatu hachin tawrise adu ga denga sibukta suspension operation na akoi gi mi hat pasing si government na inquiry tawdana madugi puthokpam da leite tumina chupchap silence golden hai da nang di peace kai do peace makhalam ni se Manipur ji di highly peaceful ni peaceful du government do kai ngang ti ne ko ngong sibukta si kam ta ko haiba leite adu aina mo haijeri na nang lu da haibu da lu di yeng biu ko CD chumam ta ga di suspension operation sigi ground rule si thugai ra bani ni chumdro suspension operation ground rule tu I put ani lei lo da aman implementation na thugai ding da kaim to ding da madu chatna na ba enoi gi digital kendra layu ko khulai sing he tham ko solonge ko kai na ga tauna da tauba ade anoba mi recruit to ba ya de ko khulai anoba lei ba ya de mi ngon no mai ka pa ya de extortion to ba ya de mi hat pa ya de karim to ba ya de hana magi ground rule yaw sindu madu matam sa sa yeng jel ga chatna han badu implementation ka wa akoi implementation natre ko enforcement change implementation di aduni ko akoi enforcement di violate to bane ground rule si masi phajala frequently violate to bane aduna ground rule se violate to tar ga di si dam yaw ni si koi khangmam changi ni ground rule se violate to ta ga di rule number kano di yaw mo se akoi enforcement of shoe arrangement hai akoi para number 7 da ground rule se hoji khonge Honga sumagi fundamental ground rule di adu manari ko don kam te khena de kam te khong do malida sai te integrity arang te yawjo bani thai de no ju yawjo bani aduna enforcement of suspension operation arrangement is ka yawre si yawre se ai khunai ibani state government will be responsible to enforce the agreed ground rules with the help and assistance of
CPO Central Police Organization Air and the Army and Thai adu tagadi thugai re si masai gi ubo phange government uder su praja sin ure angak pari su praja na haiga adu tagadi si enforce tom change hai ba huje ke akoi ngasai gi jibani ke jibano huje gi yauri du KRA ba hairo ade KNA ba hairo masi moina moi mathak enforcement am change ba ko by virtue of para number 7 of ngasai agreed ground rule di matungina si state government to dong ne ba adu kaimta ngang gi state government si chup chap santi I am santi am pam le bang ni hai si utle akoi government sina koi government uli ni ko ai santi ji khwai di pam sarkar si Manipur government lo ji kaino enforcement to drum hala sino kamna so mo thok to sun thado thamam ne sigi pone ana sigi matang si da khudong cha baloraga enforce to biro aduga hojiki jiba sing KRA na tawribara KNA ma tawribara haidu thidok piro thidok ka na moina tawbu oiramaga di akoina su advocate to na nagana so haire maiten ju haire mipung dim haire oni kukina dang haidre adu sigi su advocate to haiba se hojik advocate to boyare ba ko adu su advocate haiba yai termination to hairaga di state government empower to aina tawbu na te ko su gi ground dong to pazara age pera number 5 to yaure ko in case of group by the group natro KNM adagi kari ka maduna ZRA the group neba in case of group found violating the ground rules violating to phangba taragadi repeatedly hanjan di ani dagi hembu hanjan ka wi loda hanjan ga chamar yankhek to buna teba ani dagi hemba se repeatedly ka supreme court athale repeatedly tawre ani dagi helamani ko tawta ga state government on the recommendation of joint monitoring group ko umlo yaw issue sida amaroiba would be free to terminate the SHU arrangement. Terminate to where Mr. Government. She legal provision of knowing a SHU to Garabana, knowing Matakta SHU letter, terminate Tore, SHU terminate Tauta Kadore, a quick Assam Pulna, Indian Army, Manipur, the move anytime could have a Yareko. I do give Ponedo Moji. Manipur State cabinet, the SHUs already state ki migrate. Mamma, the Mamma, the Zabri and the Paling, the Mamma, the Taurami, resource low, Adugadum Tokram. Terminate to hit resource when a proposal on the talk. Terminate to Hagadi. Other area, do I can like joke. Harik state government, Manipur, Madam Nugi, CMB and a paling ida. Shoes Manipur state government came like to a heavy from like Ado Hazik sit in the silent like a center the Takna the Madam state government, Madam doing acting to give Manipurgi, Iran, Namdan, Praza, control, Tonabugi, like leaders in Zimakogi mentality and Coverana, Tragana, Hazik Makoin, Takno, center Yarata than a center, Sugi Lalhova, Kulai by Mihat Pazing. I don't want them center support or like Vimo or if you showroom lady, center the Taknaga Suji pull up top. Try the party home in Manipur government anytime and talk extension Lactorian Hosia, extension that quit our talk to Magi, sovereign right. State government are sovereign right. Must see Susie the same with the city center subject na table. City acquires the public order never. Public order, the Kaiba shoot on the Zabani, Sigi Susie, state government report never same with it. And the center do not Yokshala Piwarini, the young to talk the extension to talk Piareco. Extension to the Topama, Adu Shida provision must have the Yogi exercise. Nasai joint monitoring groups na recommendation with Tau never. Sigi party says, Shu say, Hanjan and Barra Taure, ground rules at the Moise, terminate Tau the Yare and Sagi, joint monitoring groups and recommendation. Taura never. Adugi put up to the state government and no need to take advice of Send government high will become out the co. Adugi. At that moment, the schools terminate Tauran, state government notice some talk away. Adu Matung the Kari High Amukari Hagata, and also take appropriate action, including use of force against the group to Matak the force in a force the committee no make up the force or throw, force or no make up, Loin Hatopayare, Sugi Kangudo, a circuit Taude, Adu Amuk no Ibamna, Shu and force cannot do by state government. I did very clear in low Hajamayadi, Ran the Hajamay, Hajala Board Karkaduni. Board am Kaki, I'm Hajan Mamsang, I'm Haibama, Hajan Mother, art of Hajan Mother Master Digi Pime Sang, Dr. Digim Pipe Sang, Adu Togan Board Karkaduba, Adu or Kadusi, Lord the Hajan Madi, Lord the Easy Art Lord, Supreme Ganu High Lord, and shoes and forced to get shoe by the Tobusi, Sanan gay, shoe by the with the Dandi Pigay, enforcement of the state government authority, do Sudi Areco. Adi shoes terminate of state government authority, Adusu Centagi, Matokam Yoro Ledamdre, Adusu Atabudabu, joint monitoring group na. Mangon the recommendation with the Chang Adu Kale and Hamka to Drevo, cabinet to the joint military group recommendation, Yogdale, Simakanguiroko, I'm talking to. At Amanamu, Adu was a joint military group, Sumati Maru, she the Kumaito Jano Yankanda, joint military group, state government headed by
Principal Secretary or Secretary Home Government of Manipur here mo iri basi zoom adu di su je kam natre state subject ni natte union subject ni khoi na khut thaba ngam de ka na ga minister maya MLA maya hai de loi lalame sidi su state purely state subject ni public order ki makha da taw adu agreement ni adu matung ni na adu na bu state government loi power pi ni su enforce toge state government su terminate toge state government ade joint monitoring group recommendation toge state government ngatan center de kam yarom de sugi koi pe si yingu da adu gi poni da prem very clear ne haibani da si khoi khanga da bani tawri sidi praja sin uchai ba haigadra makhum khumjen ba haigadra adu mai tor praja sin da su de khoi kam tok de khoi pai le te khoi tok de haibe wane ba ko adu ga su si abrogate to ba terminate to ba sidi in the hand of state government makut le ba po na haibani da adu khoi na ad chen na ganga ga luptana de gi kai kai turing ga lupna kai kana roi sidi moi phamin state government committee council minister headed by chief minister to aid and advise the governor had an article 162 ni state government 162 ni makhada phamaga terminate tawre recommendation piro on high recommendation period joint military group state government ngatan sida phamani joint military group adu recommendation soma kana peranam eki makhada terminate adagi soma kana serandron tawusung mathak force sinaro KRI mathakta ada KNF ki mathakta force sinaro including daka lega di nomai kapso ona odha ju period adu state government ahum je triangle gumbani enforcement subject to correction termination and joint monitoring group triangle state government mayai lega manate loin span triangle de lera me alta center de sai art thokte su terminate to center de sat pahuna de adagi di su enforce to center de sat pahuna de state government empower to rabani hojiki agreement sina adu agreement do khuna sadabani adu bo khoina center de kama ha center hairang koi no to do amisa sala haira seba amisa su advocate to biu su terminate to biu su enforce to biu har amisa ha no thora ne phagi heba government ni you are the quite phagi heba pithvi government man amisa budi phare nok pai si haksang phai ko adu da manung ai phongdo kani to prema da su ji ahan bala pum tam da sabai full semadi lai ba kukila lo bujing tawra ga lak pani si matung da tripartite india government hajik lai ba kukila lo ba dia koi manipur gi lai ba lenga yaw ga tawra ga lak padum ba suspension of operation gi agreement ni anyway thank you so much ningsing ba ya ba si sa koi subject to correction hai ba dare ma si sumna chum ba fam ni KNF ki chairman oi ri si hajik ji mayam khangna ri ba thangbo kipgen samdin thang hari si manipur ki deputy chief minister Hazir Lairiba, Namsa Kip Gen, husband, Habi Wafam Lady, I don't know Hazik Lairiba issue, Lairiba Mihachira, KNF Kiadum, Musing General, Habitat, Hazik Manipur Langaki, Kari Karamba action locket pada, Yam the Matic Chava legal action, Jakari no Habizi, Pradamiam, Adum Tama Wafamni, Adum Sarkari response to Nazi, Pradamiam Nai, Kari Karamba action activity like Langaki Magiri, Kari justice for Pada Langak Kari Karamba role, Logo the Wafam say, I was Darinko attendance again, Darinko Manipur chief minister, Narangahan Kangpo Pichal, Adun Kangpo Pichal or Matunda, Hazik, another Adova, Kogi, action among Kuki, Makeri, Kuki, Lalawi, Makeri, Hazik, Mihat Nipun, or Kuitabam, Manipur chief minister, Santigi, Pauzelam Purga, Laura, Size the any Kogi, Kamani, we must see overall politically. Kogi, Manipur was declared about 3 Kansan Singigo and Sina, Santigi, Toromnera, Pakaliba, Tobak Sina. Manipur was a political situation. They had a confused and a confused having after day. Kogi, National Highway, Labisi, I think Belate, apprehension Labedeki, Lady Bapraza, Chana Davani, Haina, Hanjan Laura Maga, Agaski Tang, Nipan, the Rungani, named Chaki again, Kare deputy, CM Siga, Maga Lunana, Sigi Highway, Handu A and a Lauri. Hibadi, Hana Tingam the Port of Makamina. Chatpada thing belay ruin a lot to each hair. Masigi logic sicarino. Hana tingami, Haidu utpanatana, at a topology came late. Aduna tang nipanda mana lao to port them Sakigena Yari Poche. Hana labiji tingle me, tingle Masiki, they have was go and a co in a lot of Pomina. Hana tingesima cutting I small of there. Kuigi human rights there. Manipurgi Miyangi human rights here, Kuki Gilaluba, or Rumbadagi, suspension of operation, the lady, but Karana, Koigi, Chaks, Parkana, Sananing, Bamung, the Sana Regalia, Utle, Aduga Makoida Kaimumatamda, Supreme Court of Chatli, Kuki human rights keep body in a Rakanoma Chatli, Bando was a highway Bando, the Moina Tobani, combined to the Moina Chatli no Kaisha, Swagi areas that quite some of the Ponba, the Manipur government, so Madai area to the support of Wimo, the Kukina di, Kuki Lala Wissing, Kuki no Five Singna,
highway สิทิ้งไปเลยที่ highway ปวดมันยามจองเนี่ยก็มีน้ำมันก็ฟงนะคุยมิดมังแต่มีน้ำบัดคุยนะรันบัดคุยนะหัวแล้วก็สู้คุยให้บังงำหันเดินแล้วกี่โมงมันก็ทำมาวันนี้นะมันนี่ปุ๊บเลยนึกเอาเลยอันนั้นหัวจิกเลยงอเลยดิจำมันนั่นเลย confused ที่ทำไมหัวจิกเลยสิ triangular กันว่าสิเด conflict สิเยี่ยงเสียบะNaga ga kuki ga huzik yang kanna ani si dang lan tong na ba natra gana ani si gi marakta khanna ba gi conflict acho ba thok po na uye ba mai am da kaw no man se mai te ga kuki ga gi marak ka le ba conflict se loi gra ba sine mai te sing kuki gi lambien phawr ga sat pa da free word of freedom of speech ki adagi ngarang tawribi independence day gi thorum du gi significance so manipur da leiriba manipur gi independent oin phangen hariba indigenous people khudi makna madu nungai na akhoi gi celebrate to phangabra makhoi da akhoi constitution na piri hak sing do akhoi chap cha phangabra je acho bo hang ama la e swai area se yau matam da yengbiu ko makhoi na sri khemsan sing na yam toina haiba wa se akhoi gi marak ta iran ki chum chau khol ading ba ma leira ma ne haina hai gi ba wa hi ne Handaki Independence Day ki thorom che mamang dagi hogna koi ki rebel group sing arm rebel group sing madu koi non state actor nga kani security force ki mathau ni makoi pha ba punba makoi ga lang tong na ba hse aduna mijam sing sida aki khang piraga ki Independence Day se boycott tawi ha matam da mijam sing sida security pi na baina kanna security lokhat la la ne ba a day before that 15 August ki no walang 14 August ta Manipur ki micham praja sing indigenous people sing sibu khulai paiba single no mai paraga kapthar akan lo uraga leido kapthar aga hatorak taraga di maduna kari utli aduga akhoi gi sida santi porna ba hotna sida santi thugai ba pami sina kanano aibse yam sengna utle aibse madu bo khangma ngamdri ba khoi government si akhoi moi se acting ama yaurobra aduga miyam sida taseng na akhoi gi kari nunghil da samul tawba haibado adu thoga tawbada na akhoi khangobde akhoi khangde ude haibagi poram khakta lotna ba lei right sigi yam chawba poram khak ne masida aina amuk laksaningi se zari ko hajiki matik tu da akhoi positive oina yengwa thamda haibada haji akhoi siri khemchana paikhaliba hajuk leba maroina hajiki leiba akhoi gi manipur gi santi lakna ba aduga hajik leiba peace reconciliation gi matang da magi oiba effort cham khakda kanau makhran sabotage to gi adugi wafum di angle amada yengba di oithokpa yabai film leiba hajik se hai maram di mama samang na kanau khara vested interest khara makhang na irang ji hen na thona bagi adugi wafum leire kaina adum wafum thambajida hajiki ai thamjari point oithokpa yabagi any possibilities like no any crisis se vested interested people karana sogot panatragadi thon banatragadi thongningai machak sungai the root of the issue should be some vested interested ni madugi du kanano haibuduni chido pase akhoina mana makoina min tawrise se deep state actor harakanda akhoi ge christian gi america da leiba mayam jo soroi kari hoigi adai da interpret tawe ki government sina however akhoina interpret tawu matam da de deep state actor se kanano the multinational companies gi acho mapu sing for example adani hoigumba alagi ambani hoigumba sarkar se influence over kangu sing sini na lawi karigino bada makoina akhoi indigenous people singi land si da changa aga anything export over da akhoi di akhoi gi lamji nuksi jabdina mangi noina akhoi indigenous people sing raise to issue me amle for example chadongi dam se sam matam da chadongi dam si masi phagadra pharoidra isi ki marai se kyam yam na yetna ge da akhoi gi environmentalist sing sina lamdam si gi indigenous people sing sina madugi da yam argument yam tawgi tawbadabu hoi kano se dissenting voices si democracy di honnabi maduna kana bo purpose gai aduga maduna mangde bo purpose ani du gi differences so ye kan madu sage tawbadabu akhoi gi argument amadi lai jidana amai tawdana oil exploration taw matam da indigenous people ga pull ka da madu oil exploration duna adugumba thawk sin duki taragadi manipur hariba digital indigenous people gi mayam se aduki matik akhoi awaba nang be habagi argument acho bule madu gi singdo madu gi voice singdo silence tawna na akoina deep state actors mayam ma leina akoina hari se makoine na akoina min tawridana sumai tawdana hujiki interpretation sida akhoi gi sida those ani ne amana irang si thoi gai nungai ba makoi da kana ba leibak ki minung si sunga yaw da ba kangu khradi leire leibak si nung si ba manipur si kannana ba gi wakolon sina he mang tharga na taba ai gi sengau tung na loire ha ba mai ama thokre madu gi example ha bu thum lupa lak taruk ki keno supply torom ba gi wathok leigre
अदगी अते अतोपा अखोगी लेरिबा आईडीपी सिंगी मोगी फंगदबा चाकथाक सिंग अदगी मोगी गवर्नमेंट पीबा मया अमा कराई कराई दनो चाई लोइने सुन पी दे हैबगी थौदोक मया अमा लेरिबा स्वाई एरिया सिदा मसी इरांग लोइसलनिंगदबगी पोट मया अमा लेरे इरांग सिगी मनुंगदा थोकपा गवर्नमेंट की प्रोग्राम मया अमदा मदाइदा खुदोंग चाबा लौरगा कानाबा लौगिबा मी मया अमा लेरे अदुना मचा मचानी मेजरडी करी हैबा मतमदा हुजिक हुजिक नोंमई पायरगा मिसम चिंगदा नोंमई काथरइबा युंगई मई थारिबा अदगी फोंगना नोंमई पायरगा चलका हेक्टर लंबी दी सुलु तोबुंगमीबा कांगु सिंगसिने सि कांगे मसी कनाना तोबनो हेदी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दा लेरिबा कांगु सिंगसिनेबा मसीदा आइना कुकी की कांगु सिंगसिनेबा मसीदा यमा हाइजगे को 2005 तगी होय अखो ओजा प्रमाणंद लबुदी हुजिकी सुगी मागी एग्रीमेंट दुगी मतुंग इन स्टेट न तौदबनेबको स्टेट त पिसलमिने एग्रीमेंट दु दको अदु अनि खगी यंगसेबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की कनो से कनाना आर्किटेक्चर दी कनाना तवी हम तमदा सेंट्रल गवर्नमेंट न तवी आर्किटेक्ट अदो मोइना मसी तौ मतमदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन द लेरिबा कादर सिंजे पुलप पुंजलगा अमा तवने पुंजनबगी आइडिया अमा तवेबा However, suspension of operation ceasefire agreement with the NSNIM to matamda NSNIM je kaya thonga thugai yingbiu NSNIM je machet tok tre thonga thugai rai ne ba tam chok che chahi kuntram ki tawriba suspension ceasefire agreement political dialogue sida thugai rai ne ba somna na kuki singi sidai sida मोइदसु नोंमै काप नतबा कांगु सिंगछि मखोइना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन इन तौरगा मोइगी सवल लेरगा मोइगी पुलम दब सिंगजे पुंजललगा खोइगी इंडिजिनस पीपल फार्मर सिंग नोंमै कापु दगी मिसम सिंगी खोइगी कनो तो जुम मै थादो हाइबना सिंग मयाम पुंजललगा अदाइदा एरिया दुदा सिलक्प मानबगी खोइना सुम येंग मियेंग अनि सिगी डिफरेंसेस अचो अमा लाइसे सिदैसिदा खोइना उगदब पोट अमा खोइना हुजिबवा मणिपुर मियामना मणिपुर बु गाकनेना लेरिबा मणिपुर बु कनगनेना लेबिरिबा अखोय म्याम खंगतखिबा मिहुत सिंगना ngasi bawta manipur sida tawribase masi munna yenga kanda akoi kandaba yade haibagi phire hujibaw lawba ngamdrise kadai da no kari gi no aisne akhoi na khanga dawdi masai da kari motive leiribano central government ki kari motive leiribano central government da leiriba akhoi gi moida leiriba think tank singna manipur da thami wa khanji karino manipur gi independence day se india gi independence day se manipur gi yaude du tasengna utpadu hawdi hore ado akhoi na madu accept to ngamdrise kai no huji akhoi yaude se akhoi na accept to ngamdrise kai no ngarang idp sing har ghar tiringa siga atra kai no har ghar tiringa se koi tricolor flag se akhoi independent ore tingkhachi haibana tro mayum leitaba idp sing ma kadai da no tiringa chingkhatori sibu adugi athrasu adugi meaning me manipur lots of kind of issue me amana punjal kanda manipur si huji chamam naraga akhoi gi irang na chaotic situation ama gata lei mission singi life secure oidana low bu singa low da kum low bu ngam dana lei haibagi phibam se huji lei ri government sine acknowledge tawdri se karigino aduga tawtaragadi maduda ek tawdri sine karigino makoina sidai ji silence tawraga leiriba adagi suspension of operation da leiriba kangu sing sida moina numitra ngani gi nongoi bikhalo hai natro nongmei du karam nongmoi illegal weapon hai natro how suspension of operation da leiriba magi militant group sing sina pari ba nongmei sing si legal weapon ni kamai hai du kai no da makoi gi di kamai to they are demanding ko akhoi gi separate administration under the constitution of india gi manung da neba constitution of india gi karamba ojas yauri karamba provision da nongmei pairaga separate state tan ba yai separate union territory tan gadawani haibase indian democracy da manung da yai se karamba provision da yauge nongmei pairaga adusu AK-47 pairaga maduna adudi ya halisina karigino punjalalina karigino somdana tawraga matham kan tugarisina karigino somdana manipur gi leiriba keno sing sida majority community natraga any other community indigenous community sing si freedom to movement to any of the places se ngamandana ba thinga iba aduga akoina nampuda tawdana langadabadusu security force me am thamjandana masida akoi gi marak su tongkai tongkai ta halakanda government sin sidai sidasu akoi gi pot se hekta ka haitare kari gumba ama oina uhalakanda akoi se kasunate ko sidi kari kana gumba kharana lanji thoning bana thon bani haibagi wafum du sum chalaga thon gadobani du thol ganning ba kharana thon bani haradi kari gi damakta moise phadri bano madugi damakta ek le NSA palakana phaba dum yaba kangunga kaneba kariguma potential of creating trouble in the state social harmony in the state oitaragadi they can be detained
for a year. Jame ozani ko ngasi ba koina u matamda Manipur da wa khara ngakkan ngang uba TV mamang da natraga khoi gi pau gi khoi gi through da kari mo khoi kalam ama irwa miyoi myam khak pha ba punba jail da thamba NSF pi gi ba adum myam khak lai aduna Manipur da hajik lai da lan tawri ba pani sangjal bu illegal immigrants niom chum na khulai pai ba miyoi sing na lan tor pa matam da ri hajik makhoi gi matak da pha ba punba mari any legal process tawi ba fam laite aduna Manipur gi ngasi chaw chaw ba irang myam khak gi masigi justice masigi solution ama khak lai tringai marak sida atop irang amana immerse torga hana irang singam namda gi biwa fam lai aduna hajik maroi na hajik naga gi lai bi issue sida hajik ancham all Naga Students Association Manipur gi lai ba mahiroi sing na su hairak pe gi wafam lai re hajik makhoi sauba yaudri makhoi still father re aduna makhoi na saurak pa tara ga di makhoi father bangam moi aduna father bangam da bada madura tholak ba apapata tekchak punamak Manipur langang na pugadam ni haibi wafam lai aduna lai bo wafam de hajik lai ba Manipur conflict hajik lai ba community conflict sina maram moiraga anoba Naga gi khoi adum ba group ama tholak aga Manipur gi hajik lai ba masagi majati kannabagi damuk da tholak pa tara adum ba phibam da lak pa tara ga de hajik Manipur gi lai ba law and order situation gi phibam hena soksalak ba duga Manipur gi phibam kari hoine madu gi dai ta kana pugani haibi gi wafam ji am chaw wang am ka koi re so on round once again thank you so much for joining Manung Hatna at the break am